масоҳати умумии иншооти мазкур зиёда аз 2000 метри мурабба буда, он аз майдончаи варзишӣ, бозии футбол ва макони бозии кӯдакон иборат аст. сохтмони иншоот бо маблағгузории мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Хуҷанд аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Юсуф 2016 дар муҳлати муқаррар гардида ва бо сифати баланд ба анҷом расонида шудааст. бо мақсади таъмини шароити мусоиди сайру гашт ва истироҳати сокинон, бахусус наврасону ҷавонон ва зебо гардонидани намуди зоҳирии ин мавзеъ, дар як қисмати майдончаи варзишӣ як адад айвонча ва аз конструксияҳои оҳанӣ насб карда шуда 6 адад нишастгоҳҳои замонавӣ гузошта шуда 5 адад таҷҳизоти бозии кӯдакон насб гардидааст. ҳамзамон роҳравҳои ҳудуди майдончаи варзишӣ ва бозиҳои кӯдакон сангфарш шуданд. Шахрдори Хуҷанд Маъруф Муҳаммадзода зимни мулоқот бо сокинони маҳаллии мазкур зикр дошт, ки ин ҳама ободкориҳо бо дастгирии президенти мамлакат, пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон ва нишондодҳои роҳбари вилоят Раҷаббой Аҳмадзода рӯи кор омада, аз насли ояндасози кишвар ва истиқоматкунандагони маҳалла даъват ба амал овард, ки чунин имкониятҳои мусоид васеъ истифода намоянд, то ҳама намуди варзиш аз ҷумла футбол дар шаҳр рушди ҳамаҷониба пайдо намояд. бо фармони пешвои муаззами миллат мо ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистона дар сатҳи баланд худохоҳ истиқбол мегирем, ҷашн мегирем. طبق نقشه‌های تصدیق شده ما باید در شهر خوجند زیاد از 500 عدد انشاءات تعیناتی گوناگون ساخته به استفاده دهیم. قابل تذکر است که در میکرانوحیای سیوم شهر خوجند بیش از 2300 نفر ساکنان زندگی داشته، یک عدد کودکستان و یک مکتب تحصیلات میانه عمومی با فراگیری بیش از 750 نفر کودکان و نورسان عمل می‌نماید. ما مینداری خش رو اولا به پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان، رئیسی ولایت رجب‌آباد احمدزاده، رئیسی شهر معروف محمدزاده میرسانیم که 41 سال است ما همینجوری زندگانی میکنیم. همین خیر آبادی سازندگی در دوران استقلالیت ما در همینجا دیدیم. ما بسیار خرسند از آن هستیم که گرچندی که ما کلان باشیم هم ایورهای ما در همینجا همش وقت ورزشی کرده، آنها برای صحت سلامتی خودشون در همینجا وقت میگذرانند. باشندگان این میکرانوحیه از بنیاد میدانچه ورزشی و مکان بازی کودکان استقبال گرم نموده، منتداری خش را به دولت و حکومت مملکت بیان داشتند.